Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Қалайсыздар, құрметті көрермендер, армысыздар, жақсылар ма, денсаулықтарың жақсы ма? Кеш жарық достар, бүгін сіздерге кеше айтып кеткенімдей, кеше сіздерге Аят аль-Курси сүресін оқып берген болатын, яғни Бақара сүресінің 255 аятын. Бүгін сіздерге иншалла 30-шы парадағы Наба сүресін оқып беретін боламын. Ендеше тыңдаңыздар. Наба сүресі қалай оқылады? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به هبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا. Міне осы жерге дейін оқыдым. Құдай қаласа келесі видеода иншалла қалған 20 аятын оқып беретін боламын. Осымен бүгінгі видеоны осымен тәмамдаймыз. Сіздермен бірге болған мен, Лалиев Абдуллазиз Өткелбекұлы. Келесі кездескенше аман, сау саламатта болыңыздар. Пока-пока.